Za pravilnu izradu fasade veoma su bitni pripremni radovi. Potrebno je provjeriti da li je podloga nosiva ili da li oblik zida odgovara željenom izgledu fasade. Nakon postavljanja zaštitne folije i skele, postaviti i skelska platna, kako u kasnim fazama ne bi došlo do prebrzog sušenja materijala usred vetra i sunca. Pri postavljanju početnog profila treba upotrebljavati distancere kako bi se dobila ravna fasada i provjeravati položaj pomoću libele. Lepak stirokleber se nanosi na krajevima izolacione ploče u obliku rama i na sredini na 3 mjesta. Knauf stirokleber ima dobru konzistenciju, ne otpada prilikom nanošenja sa stiropora i ima dobro vrijeme sušenja, tako da se već posle 24 sata može tiplovati. Ploče se ređaju smaknuto i naizmjenično smaknuto na uglovima. Fuge između stiropornih ploča se ispunjavaju nisko ekspandirajućom pur penom, kako ne bi došlo do pojave termičkih mostova. Ukoliko ploče nisu postavljene tako da se dobije potpuno ravna površina, preporučuje se brušenje, dok se viškovi stiropora odsecaju. Glava tipla ne sme da viri, niti da ulazi u stiropor. Potrebno je da bude u ravni i da prolazi kroz mesta gde se nalazi lepak. Minimum 3,5 cm tipla treba da se nalazi u zidu. Na ivicama i otvorima upotrebljavati ugaone profile sa mrežicom, a okapne profile na gornjim stranama otvora. Kod uglova otvora pribjegava se dodatnom armiranju. Postavljaju se komadi mreže veličine 20 x 40 cm pod uglom od 45 stepeni. Armiranje se izvodi tako što se prvo nanosi lepak, potom se lagano utiskuje mrežica. Nakon jednog dana nanosi se još jedan sloj radi izravnavanja površine. Ukupna debljina treba da bude najmanje 3 mm, dok je vrijeme sušenja samo 1 dan po milimetru. Uprkos brzini sušenja, Knauf Kleber Spachtel ima odlično otvoreno vrijeme u kofi. Dugo zadržava svežinu kada se nanese na stiropor i fine je granulacije. Pre nanošenja završnog fasadnog nanosa podloga se priprema pomoću Knauf Putzgrund fasade u boji maltera koji će se nanositi. Završni fasadni nanos se izvodi u parovima.
Jedan izvođač nanosi malter u tankom sloju, a drugi ga obrađuje, kako ne bi došlo do sušenja maltera. Pri planiranju nanošenja maltera voditi računa da jednu spojenu površinu uvek treba završiti u toku istog dana. U oblasti sokle nanosi se Knauf mozaik malter radi veće vodoodbojnosti. Boje svih Knauf završnih fasadnih nanosa imaju takve vrednosti refleksije energije sunčevog zračenja da se bezbedno mogu nanositi na veće površine. Pored toga ih odlikuje dobro otvoreno vreme i parapropusnost. Samo zahvaljujući pravilnoj primjeni i veštim rukama naših izvođača, Knauf materijali pružaju kvalitet fasade koja će trajati dugi niz godina.